značajne institucije u životu ovog grada, ali kasnije se dogodilo da su svoji nacionalne, a i međunarodne vrijednosti. Splitsko ljeto i ova galerija fotografije. Jedina galerija u Hrvatskoj koja koliko traje i koja čitavu godinu djeluje. Mi, članovi fotokluba Split, možemo biti ponosni da su mnogi naši istaknuti fotografi i članovi kluba su pratili život i rad Splitskog ljeta. Bilo je predstava koje su bile gotovo zaboravljene, ali zahvaljujući odličnim fotografijama, prvenstveno ću tu spomenuti Ljubu Garbina, Antu Verdotija i Matka Biljka, koje su predstave ostale trajne vrijednosti. Zato mi je posebno drago šta u okviru Splitskog ljeta također našeg člana možemo predstaviti večeras, a to je čovjek koji je isto dio Splitskog ljeta, jer ovo je njegova treća izložba. Treba li kazati Stefano Lupino.